Thokozani bogogo nomkhulu. Isakwa sendoda leSugogo Bathini Mbatha. Intatheli yamathongo. Ngane zakwethu namhlanje ngifuna sikhulume udaba olubalekile, udaba lesibopho. Episode 2. Ngane zakwethu isibopho sinamandla, kodwa namhlanje bengicela ukuthi ngemvumo yenu babukeli beGogo Bathini Mbatha TV sikhulume ngesibopho sokungatholi abantwana. Kodwa ube uyindoda. Ngiyayibona le yabesifazane ube uyindoda. Uyazi ukuthi kukhona isibopho esikwenza ukuthi emshadweni ungabatholi abantwana uyindoda. Kodwa manje uphumela phandle bese ubathola abantwana. Nomakoti megcine sekhathele ukuthukwa abakini bembiza ngenyumba bathi akafuni ukukuzalela kodwa wafika la ekhaya enengane kusho ukuthi umakoti ufuna ukuthi wena umaintain ingane yakho iyakuthukwathi uyiveza ndlebe khikhusha zonke lezi zinhlamba lezo kanti inkinga ikuwena ingane kwethu isibopho sikwena wena owesilisa. Lesibopho lesi senzela ukuthi impilo yakho ingabi stable ngoba ugcina umaintaina ingane kunokuthi ubhekane ngesimo sakho somshado. Izinto ziba nzima ngendlela exa kukwenza ngoba manje na uthothi usono baby mama abawu3 noma 4. Ugcineke manje ungasakwazi ukuyimaintaina kwawena ungasakwazi ukuthi uyinakekele. Bese siqhubeka leso sibopho lesi senze esinye isibopho futhi sesimo sezimali ukuthi isimo sakho sezimali singahlangani. Kwenzeke esinye isibopho futhi sokuthi endlini kugcine ningaseneme wena noma kodwa wakho noma lo osukuthandana naye. Lesi sibopho kwesinzima kodwa siya ungalithola siso kodwa sinzima ngoba esikhathi esiningi isibopho lapho kini wena wesilisa bangamthandanga lo othandana naye hayi ngasonke isikhathi bese bayenza isibopho sokuthi ake sibone uyoza hambe. Kwesinye isikhathi uthothi ngoba vele kukhona ubaby mama athi beyitshenile ukuthi uzoshada yena kanti wagcina ngasenze kangalokho. So ngane zakwethu akusona sonke isikhathi ukuthi isibopho noma izinto zi-affecta ukuthi mhlambe ukuthi umuntu esifazane uyinyumba noma naye umuntu esifazane kwesinye isikhathi ithola ukuthi akasabathola abantwana kanti unesibopho esisuka ekhaya. So isibopho ngane zakwethu sijule ngendlela xa kukwenza ngoba lana umbukeli uthe wegogo kukhona into engihluphayo khona umbukeli ose island wathi gogo kukhona into engihluphayo ngagcina uba nengane ngina 21 ngisesikoleni sengina 22 years manje nangilapha esheya angibathola abantwana sengimdala vele ukuthi ngabathola abantwana kodwa lento iyangikhathaza ukuthi sengizame konke odokotela bathi yonke into right isibopho ngane zakwethu. Ngase ngimthumela ke izinto lalela le age she is 42 43 ngase ngimthumela ke izinto phesheya angimhlolelanga uyena ade ngitshena ukuthi kubhlungu lana noma nakho kwenzakalayo ngase ngimthumela izinto kodwa hayi zokuthi athole ingane bese sithumela nje sengenza treatment nje na yezichitho yamathunzi amnyama yezibopho nokuthi aklineke nje njengomuntu esifazane unesi njalo lo muntu wasefona wathi wegogo angazi kwenzakalani ngithi kwenze njani uthi uyayazi iminyaka yami ngathi ya wangitshena uthi unomuntu esiswini sami lo muntu osesiswini sami kuthiwa una 3 months ngithi awuphinde futhi athi wegogo kunomuntu esiswini sami gogo I'm taking a special leave just to say thank you. I'm coming just to say thank you. So ngane zakwethu isibopho siyalapheka isibopho siyakwazi ukuthi sisilaphe kodwa isibopho sijulile sifuna futhi nomelaphe indabuko ekwazi ukuthi enze ucwaningo olujulile ngokuthi umuntu umlungisele isibopho ngoba umuntu ungamnika into zolokuthi akwazi ukuthi ekhulele kodwa ngoba isibopho sikhona angakhulelwa. So ngiyacela ngane zakwethu ukuthi sisibhekele usizi lwesibopho. Gogo Bathini Mbatha 0835339183 Gogo Bathini Mbatha 0835339183
Isibopho siyalapheka ngane zakwethu, kodwa silapheki ngo-WhatsApp. Ngane zakwethu nitholakala empangeni 083 533 9183. Inkosi ithela umusa. Ningakhohlwa phela usubscribe, nibatshele nabanye ukuthi ikhona i-channel ikaGogo Bathini Mbatha engabasiza nabo noma isize laba abasondelene nabo. Inkosi ithela umusa.